tshiṅwe na tshiṅwe tsho ima tsere kha zwikolo bulasi zwiraru zwa vhupo uhu. Vhoradzithekhisi vho vala dzibada vha khou gwa uri dzi lugiswe. Bada dzo gwea dzo ṱahala ngeno dziṅwe dzo tou kumbiwa zwine zwa khou vhea vhutshilo ha vhareili na vhanamedzwa khomboni. It's a peaceful strike because of we try to talk to the people who are on top to us about this road. This road is not okay for these cars. We use this road every day, and even the community, they have complaints when we are going there. Zwigidi zwa vhadzulapo vho kwamea nga mugwalabo uyu kha vho tshi katela na vhana vha zwikolo. Estation ngathola abo taxi driver bavalile basehlisa emabhansini. Kuthi kwendekani asadi. Angitiva kahle ngoba uma ungakayi emsebenzini vela ubhali lutho. Ene belungu vele bas expecta ukuthi kufuna sibe semsebenzini asadi sizohamba njani ngani. I've bought a ticket now on Sunday for the whole week, and then a whole 100 rand is lost because of one day. Bisi nadzo adzikho kona u tshimbila na u hwala vhathu nga ṅwambo wa mugwalabo. Been here since 6:30. Yeah. So this truck is affecting us and our passengers. Vhadzangano la dzithekisi vha khou ḓisendedzela kule na mugwalabo uyu. They say they don't want to tell us because if they're telling us, we should stop them not doing what they are doing today. So on top of that, the department called a meeting by 9 o'clock, and then the meeting was postponed. Vha muhasho wa zwifhaṱo zwa muvhuso hafha Mpumalanga vha ri vha ḓivha nga thaidzo ya bada nahone vha khou fulufhedzisa u ḓo lugisa bada idzo. Fhedzi vhorathekhisi avha vha ri vha ḓo isa phanḓa na u gwalaba u swikela mushumo wa u lugisa bada u tshi takutshedza.